Ndi papa Sava. Oya ntago ari byo nakubwiye ntigerayo urebe hari imodoka zikatira uzamuke haruguru gato hariyo kenkayori. Hanyuma ubabwire baguhe inusu y'imisumari y'imifuniko baguhereze n'inusu y'imisumari ya 15 kandi bangukana ikorera ibintu. Gira vuba mama Sava, gira vuba rwose, gira vuba. Mwaramutse patro. Ngo mwaramutse. Ubu se ni sangaye cyangwa mwiriwe? Ubu ni sangaye. Mereza iyo nyundo. Mereza iyo nyundo akazi ndakikorera. Ubu waruje mu kazi se? Nanje mu kazi patro. Taha ndakikorera. Taha ndakikorera. Ngo? Subiraho ndakikorera. Waruje mu kazi. None se ndashaka kukubaza waruje mu kazi, waruje kugenzura ko akazi kakozwe, waruje cyo kurandumva waruje kugenzura ko kakozwe. Niba wumvaga ari we kamara kuri aka kazi, taha ubw'inyundo nyibonye ndakikorera. Urumva? Ariko nkubaze, niko. Ndakumva ngo uteze yombi databuje. Unteze yombi? Urantega amatwi se nayasimbutse none uyategura. Teze yombi nguteze yombi. Ubu washakaga akazi. Bose munyanganire nagize ikibazo rwose. Genda none ndakikorera rero. Ese ntabwo nkora bose. Bose ntabwo nkora. Ute? Ntabwo nkora. Ntabwo ugira ute? Urakora nta kibazo. Urakoze patro buriya. Gaburiya nge icyo gukundira ahubwo tunahera muri ngi yanegeka ntabwo. Ariko ntabwo araho ngaho ukora. Ntabwo araho ukora. Subiza iyo ntebe hasi. Ntabwo araho ukora. None se ndakora patro. Urakora he? Taha subira mu rugo. Urumva? Ugende mu ukore mu nkono yiwawe. Watinze kuza ku kazi aricyo ariko ari gukuramo icyo guhahisha. Ubwo nuko hari ibyarayemo. Genda ujye gukora mu nkono iwawe. Rwose patro rwose. Ndakwiginze cinkoni zamba rwose. Ntabwo ari ngewe ni bimwe byacu by'amasaha y'Abanyafrika rwose. Amasaha y'Abanyafrika? Ese ubu ni sangaye? Ni sangaye. Sayin. Wagomba kuza ku kazi sangaye? Wagomba kuza ku kazi sangaye? Sambiri. Ubu harimo amasangaye. Amasaha 2 yose ukaza ku kazi utanigeze umbwira uti nahuye n'iki kibazo iki niki. Ufite telefone? Ntiri mu isaha. Ntabwo irimo amayinite yo guhamagara. Kutamenyesheje uti ndakererwa. Warangiza ngo n'amasaha y'Abanyafrika n'amasaha y'Abanyafrika. Nuko byagenze rwose. Sa amasaha y'Abanyafrika. Ngewe papa Sava ndakwirukanye taha. Sa amasaha y'Abanyafrika uvuze ndakwirukanye uzagaruke mu masaha y'Abanyaziya noneho.